Ya mhlambe umbuzo nje bafowethu engingawubuza nami njengo bishop sengibuza le ngabazela hayi kuwe ngibuza nje mfowethu bafowethu bebonke ukuthi kwake kwenzeka bafowethu sahaba semthandazweni sazibudla sizile amakhosikazi ethu lesenzo asenzayo ngiyabuza nje ngathi hayi angiyini kanjani ngiyabuza nje ukuthi sesake sakhuphuka nje entabeni siyobika uNkulunkulu ukuthi baba unkosikazi nangu lo ngiphayela njengecebo yakho ebiziwe uyiwe ukhona la ungakuhle khona ngayo bengicela sonelele hayi kumbuzo nje bafuthu ungala kulesayiti ukuthi sesake sayani angikhulumi ngeinzuzo zokuthela ngisho nje olulodwa sambe siye emthandazo sizokudla size silale nabo singathandazeli bazalwane uLwesithathu sithandazela nje unkosikazi uNkulunkulu asiphe kwake kwenzeka ngicela ukuthi mhlawumbe makukhona ke into enjalo siyambongela lo wake wakwenza kodwa asinayo into esingayibamba ngesandla esingaya nayo kuNkulunkulu sithi unkosikazi wami uyamhlupha uNkulunkulu uzobuza uNkulunkulu athi wake wathini kimi ngaye ngoba iBhayibheli lithe umsizi onjengawe so lo onjengawe uma ephazamisa angithi uyazi ukuthi mawugula uphethwe isifuba kuthiwa une-TB uyodinga i-treatment ye-TB angithi uya esibhedlela uyohlola angithi ukuthi yini lengenza ngikhwehlele so ake kwaya yini kohlola yini lento ephazamisa iministry njengoba ngishumayela yini le ephazamisa umshado wami njengoba ngubaba ekhaya uma kungenzeka bafowethu sibika ngamazenze lawa sihluphayo sake saya yini othenga umuthi ongaqhubuli amazenze nje ngoba injamani amazenze kukhona ishampoo efakwa emzimbeni inja esephuma amazenze yini esasenza noma siyaxeka nje sixela amakhosikazi ethu amambi awukhumbuli ngosuku lokuqala umtshela ukuthi ngiyakuthanda mngani umuhle wazi wakufakele uyazi kale ngiyothenga iringe ebizayo ayifaka umlambi sobabili umngambi uyabona ukubheka uthi sana sakho veza ngiyomtshela ngesibili hayi sihlangana so ithu ngayifaka kahle ngathi uyabona lo lathando engakuthanda ngazo ngoba leyare indaba uyabona manje ke indaba sengikufaka entsha leyare indaba ngithenge ngemali encane le iyabiza isho ukuthi lokho kwakho ukudala njengokwenza saqhubeka sakuthanda kakhulu ngakufakele noma ngakhamuntu wemillion athi uyamzama ngeke afune amazwe ngofakele ashisa ube lapho ngena ngisitolo ukuthi thoyi imali ngithanda manje ibiza kancane ifuni le hayi afuna le ayithanda uyabona right ngoba umsupporter weministry so uNkulunkulu manje thatha imoto adrive ayobheka abazalwane ngingekho isho ukuthi uyisupporter iministry nasekhaya singoma singekho akabuzi lokubuza mina baba isikwa this that uyabhatalisa njengonkosikazi mangikhona uthatha iwallet yami adonsa imali yesingo athenga isinkwa mangingekho ushaya imabili athenga isinkwa
ngimuzwe ethandayo engayekho siyahlukana nasithandayo ngibuye ngakuthiswe kade ngilele efuka la inyenye njengoba eyongceba uNkulunkulu athi weNkulunkulu naku sibanibani ngimuzwe engiqubulela lapha uNkulunkulu emtshela ngilalele ngithatha baba wami athi weNkulunkulu amadimoni abufeba angasondeli kusibanibani athi weNkulunkulu yobe ministry yakho ifile athi mfikele ekuthandeni imali ngemuntwini athi mfikele ekuthandeni imali weNkulunkulu mfikele emphakamweni mfikele etimadimoni esifazane mfikele weNkulunkulu usibanibani lo igama lakhe ngivuke emthandazo ngithi ngiyabonga ngathandaza ndetheni ngithi ngiyabonga weNkulunkulu ngithi ngiyabonga weNkulunkulu kanti ngisho ngithi ngiyabonga ngisemthandazweni ngiyazela ngisemphendeni ngizwe ukuthi eletha yona nje ukubonga ngisemphendeni inehlisa uNkulunkulu ngomphethe nje qina badoda ngithi weNkulunkulu ngiyabonga so sisebuya athi asifunde nalo izwi lenkosi sifunde sobabili angifundele engane afunde nami ngingane sinale inkosi masiqhatha athi bonga sobabili sevuselelo zoyithula nonkosikazi uyangiceba uNkulunkulu ingabe bafowethu bomama amadoda enu niyawaceba na uNkulunkulu njengoba nekhala ukuthi amadoda ahlupha niyasho yini uNkulunkulu ukuthi amadoda nange hlupha ukuze uNkulunkulu enze njani amkanele niyasho amadoda ukuthi nange amankosikazi noma igcine enhlambulukweni ngoba uma uye enhlambulukweni akufani nomoya uzila ukudla nje uzela umlakho uthi angikudla nkosikazi kusasa ngiyemthandazweni athi ngimthandazweni mangela kubuza ukuthandazela baba nkosikazi ngithandaza insuku ezintathu siyabonga baba kanti uyakhuphuka uhambisa yena uNkulunkulu fika qathatha ezulwini lo wamnikaye naye inhliziyo yakhe ayibuka uNkulunkulu ayingakunikele nje uthi impela baba ingakho ngize naye siyaxabana weNkulunkulu sibanga into engekho ungengenelele yini usithele uhlale entabeni umthandazele azi uNkulunkulu aphendule ukuthi uyabona sekunokuthula ekhaya phakathi kwakho bafowethu mina elokugcina ngisho ukuthi hayi bafowethu noma sonile sonke kodwa ake sintshontshane engithandazweni njengalokho uNkulunkulu wasihlanganisa siyobikana ezulwini siyosho uNkulunkulu ukuthi Nkosi akukuhle emakhaya ethu ngenelele amen abantu bafethu ilapho mawufundisa iqiniso likaKristu khona idedeka lapho bobabili akuthandazwe manje ucela uNkosi ukuthi usalele emshadweni ngoba nekhona uma ingahamba sama sibamba silwa isitereke mosibambile ukuthi usale omjolo sisale imoto ihambe kahle siyamdinga uNkulunkulu ngajakwethu angenelele nebandla futhi ngeke iyabe kahle uma uyazona ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi uyabona-ke isimo lesokuso esiba nomuzi wakho uyabonakala ukuthi akwazi ukuthatha i-action umuzi wakho kusho ukuthi kusebuhle lokuhleli nje kusebuhle ifuna usuku siyazi ukuthi uye umfundisi waya kubishophu wawuhlangamanisile kodwa awubayi kulo owakunikeza unkosikazi awubayi kulo owakunikeza umyeni uyobika. Amen. Amen.